Kathaci mwanya muno kiwe mutegere Weru TV no tubakona kanya gakwatana abatu kinde tochietu che Weru thaa mwanja onibetwa wini wa Kenyero. Tukiambiriria ni ati Minister wa Michetho na mbeo mbithio wa kaunti ya Meru Elias Murega na ichumirite na kwithira akimeneria atongere na siasa barabonekete kwithira bakiwa mirandi ya wit na mberere kuonekana kwithira ekinyilwa ithrikarire wathanine kaiteneka ibopa ithire be mekinyanilia Murega akiaria kaitakara akuliongirete murandi ya rehabilitation center ya Ronyenye jurajo ya kweya kuthilikila ariwa ote mirandi ya wit na mbere ya thirikari iri ya Anto Biombe. Waziri wa Michetho na Nthuke na miumbireno Elias Murega ethiritori mustarini wa mbere gutigira mirandi yonthere mukonini kuendelea arakinyete ntere cheru nyenye kuraithiria burari ya bwire kuendelea wako ikwikinyete na imurandi ura wirigiritwo gutetheria antu bara bataukiritwo imathugania kana bara bakwenda uteithio bukonie mathugania. Tumite shughuli ingi cia gutegera project ira tugugita za thirikari ya county ndauga nkurukire aza ikienda mbona the progress ya project hizi na ibenderete nontu thaa izi bakugita party ya roofing na manto zegie gwikira ceiling painting na kurekebisha na aria wall hizi kware kukuthuka uria youth bakwenderea kuthangika imanto za drug and substance abuse na ugategera kuringana na kanda 1 out of 11 iba kwithirwa be in either alcoholism kana drug abuse ne twi as a department yegie gender na nthuki mbithi itutegera ura tumba gutethia nthukizi through a rehabilitative process na ikyo twenderete gupatina na department ya health ikienda tumba kuona the moment maradi zozomba kuthira tukumba kureta all the support system kana health care enjaga akiaria seruge moya mirandi ni ari gukwama kagita kathirikari nthiru akiuga thaino ibagukwamura mirandi eno kwi muradi zazo turi na arua zo muradi zo ari zo kwama lakini thirikari governor mutuma erareta conducive environment ichokia environment ira ari kura partnership nyingi na ikio nukuona national government bakureta ushirikiano bubwega ikio kona resources chumbite gwikirwa aza amwe na bubu na menerete bamwe batongoria bara baumiriteni na bara bakumeneria mirandi teno ya kwamurwa akiuga kwenda kwira atongeria bara bathuganagia mirandi ni yao muradi zure akiomba kugwejo gwaku izure okugita nyombe ku miradi ingi yonthe ni thirikari muradi zo izo thirikari it doesn't matter urazo ambiritwe no thirikari ambiritie kou gweta ukiugaga anga muradi zo akwa nao muradi zo inani ngondo make thirikari ngo serve ento ithinkia we leave a legacy na inya ire ngito kwambiria itethiro ire Murega miradi eze kiambiritwe ni utongeria buraburio but it is a continuation na thirikari itekuza na atongeria bakuza kwethera no kwire whether politically utongeria burabo ajukiri bukendereithia miradi yu kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Kongina kuni ati kanisa ya Jerusalemu International itongiretwe ni Bishop Julius Gitari na kathite talire mubunge wa Igembe Central ya kurira bisi aritoa bonde ba form 4 gicigone bunge kia akiwa bubukethira bukiuthiria kanisa murioyo kuthomithia aritoa barapa umite njite wichumba na kiromba achiari wichumia kimo batu ya manini yange jara yaribo kenda utirani bawita na mbere na mathomo yo anikire na ritete ngoe mana itagari ada mabunge wa Igembe Central twenda anikire kurira alito aba form 4 oba Igembe Central oba and schools beiti ya mwanka agunthe ne kenda bethero ba chukuru ne itagari ada keneti anto oba inge na leo thetia murigote achiari ake ende kinya kirikanisa aya Jerusalem International kurira na basari form 4 mbeza chionde mwaka toto kidogo mantu ya tadi dikanungi bioto manjokia ngatho ndi bishop ne gato chumbuga no twikanisa rirana ya bauga tikuthoma ibatu tuyukaja kanya kakuona nate mono uga kathoma lakini thai bariri mbia cionthe na ibo ntutumwire ibwea nontu bangwira aritire
na tibonka kibariri turaibirwe kinya babange ba form 3 ni bai na nya ba university bai basari untu bwa maana na bapata muno ate ana ba form 4 bonde mwanka thai mwaka yu uti mwana karethie njirene uti mwana kengwa ana bonde baketha be cukuru na bakithoma nontu bariri cukuru fee untu bwa muhimu ni bapata bo nene muno untu bwa twiriti muno twe kanisa nontu manto maingi onte ya ibatu tha tukishughulika muno twe kanisa na mwaka thai ndi kanisa kethe na kanya ka kubwithio ntu bungi oni ana bako barugumite form 4 bele thai be form 4 na nditwiriti na nthiriritie murio munene muno thai nyabira binge bietirwa ate umantu ne cukuru ntiremwa na inkumucokeria nkatho tuthithiritie mantu ya kuria no ntukwiba ndaiba chobakirira kinya aciari batukuria bakiura ciana atakwagara kuringana na uru kome bugiko thai lakini ura arathithiria na thithitie mantu amana na aci bantu babaingi ende aciari nabo ndenda kuwa bonka muciari nwana iciumia na kutetheria mwana mantu na ya maingi kenda murungu amugi mwana ukira na itambere na ya utwika kwa wirigira bandaye ntomwera botoma ende ne kiria aciari nabo bathi nambe na kwirutaniria agocho abira binge bikwendekana cukuru kwamba kwa muciari bia kurerwa lwa mwacimbo bitano kana ciimbo 10 lakini nyumentu kiumie kimwana nyumentu kwithatu kwa tuka mpare kwa na bila bikulana lakini kithomo gitiora were mwana kithomo no mwere into permanent into bia mutethi maishene ya no turone bwawe na ina muongo yuonthe yuotethia kina generation yekeya nya aciari bara na bwana bombite gutethuka inkobaromba bachumie kuromera mauku kuromera twinto twato kitwendekana tukai kenda na bomba kuthoma boya Kumegebe Central Peter Glass Chabare Akari ba Mwea Mbere South Sub-County baminiretie thirikari ya kaunti ya Embu kwithania machine cia kwenjithima biarui ore wagi barui bwitite na mbere no kuyirwa ntere I baritie ya baithokoni ya Kamweli. We have a big water problem in Embu County, and the purpose for buying this equipment, which is the drilling rig, the water test pumping machine, and another lorry to carry the equipment that is needed, is so that we can be able to get water to as many communities as possible. Nĩ mĩario ya gavana wa kaunti ya Embu nĩwe Cecily Mbarire mwaka wa 2024 vuvu ya thirikari yake kũgũra macini ya kwenja ndobori. Mũrandi ũrĩa wamũkĩrwo na gĩkeno kĩnene mĩena ngũrani ya kaunti ya Embu makĩria thĩinĩ wa icigo mbunge cia Mbere Therero na Mbere Igũrũ kũrĩa kũrĩ na thĩna wa maĩ. No atĩ rĩu ekari a Kamweli kuma mwena wa Mwea ni maracakaika ati miaka iri vuvare macini ino ndirienja ndovori wa nari imwe mwena uyu. Tunashangaa sana maana tulisikia kwamba katika Embu County kumeletwa machine ambayo inazunguka kila mahali ikipea watu maji, ikitoboa maji ili watu waweze kufaidika. Na Madam Cecily, tunashangaa kwa mikutano yako ulituambia wamama wakati watakuchagua hawatawahi beba mitungi, wamama wamechoka, lakini saa hii tunashindwa, tunaenda, imebaki mwaka mmoja tuende elections. Kwani hawa mama watapumzishwa kuchota maji lini? Hiyo mashini ijawahi onekana mahali. Guku ekari aya makigendaga thavari ndasa gutava mai nyonjere na undu uria umacoketie vuva vanene. Saa hii mimi nashindwa, naenda huko Kinara, naenda kuchota maji na mtungi. Madam Governor, niambia nitachota mitungi ngapi kutoka Kinara nipeleke kwangu? Nifue nguo, ikunyiwe, ifanyiwe kila kitu. Wewe unataka kuniua. Na varia riu marauga ati makorwa makirugama na Gavana Mbarire kithurano tuthiete wakorwa vari mwaka umwe muku ti makorwa mari enjire ndovori. Hata sisi tunaona bado Governor, as much as tunakupenda sana, sisi hatutajiforce kwako anymore. Sababu sasa politics is about interest. Yes. Tunataka our basic rights to be respected. Na sababu sisi tulikupea kura si wote, tuliona mama akona huruma na we were totally convinced, but we are totally disappointed. Agenda ya mai mwena wa Mbere niyo yari ya mbere ya Gavana Mbarire vindi ya kampeni ciake cia kithurano kia mwaka wa 2022. Akorwo kwi undu
nie nirarumiriria muno wa mwena wa mbere ni undu wigie mai. For me maundu megie mai ni personal ya kinya guku mbere. Tondu ni undu ni naririe na Ngai wakwa ngimwira Ngai wa ndethia no tumendurwe mbage governor nirenda gugatethia andu wa mbere na mai. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nyuma ye karika rimwe ria kwiyirwa arantu bamwe barongwerie kundi bimwe mwanka baritangiri 3 o ikundi nende ikundi bibia ekoro kumathiru rojine bitongiretu ni Catherine Kanario na Christopher Muthuri ibaete mataro kwebana na kwiyirwa kwa kaiteni ukaiba kuromba mubunge wa ekoro Karambo Kailemia kwithira akingia wira ni bwawe na njira yobanenkira chekibo kenda bataichithire kinjara chiaga kiaba. Abana ate rira yete gonto mbete itio thawa kai kuothwa na ngabana yowe ya kwanto mbecha. Kulingana na Catherine Kanario na Christopher Muthuri barabonthe ni atongoria aba ikundi mwanya mwanya ntere cia thiru rujine bariuga ntugo ya Njuma tariki 13 irio ekuru oba ikundi mwanya mwanya betiro ni antu bakumenyekana kenini ikia akagwiru na kwirikana ati ibaje na kikundi na ngiri 3 nikenda bathina mbe na gwetera ngavana atatumanite kana kinyamenya mantu megie muchemanio uju. Mtu wetu Isaka Meme na mtu wetu Njilumwa iba uthuranirie ngekuru barabetie mbesa ngiri 3 baibera ngabana neyete na mpempe nacho baete na munga obiambi bagua yani kabwethete setup abera intobi nebetokonia ngabana atebye towe ya antu baba tiochiomba kenda ngabana ato aombo to chapoti kwa winto birabyongwa ekwoya aenderie kwabe kwa undirenda kuatire nawe ngabana wetu no ntonge koro siriywa no nto bakodo ibagire proposal na bagacho proposal icho ngabana aletete tobwethere muchemanio proposal cia Gembe Central we ya uretere ngekuru sekisio nikenda bareke kuiwa no nto mukaibandikire proposal na choyo ofisi neku ende barero bakero rwaririe yete bonde batura na ikabetete kuiwa bakiuga tayari baringite ripoti kire ofisi ibochibo nikenda antu baba thina na guchungunwa muntu ameniseria kuna ntoria kuyari turanga bana no kuthukia na ibo tukuromba turiu tukua kundi biti bathi kuiwa mbia na antu bari yari turanga bana na tiboya tukua mantu esunguso boya ngabana wetu ako mutolo na wamba burabura alikuwa kabero burali bo Isaka na group wewe na inkori nyobichi ethirikari echunguze muntu no ntonge korire yete nenkologi yange korongiri wamba bo bwe kuendelea batu twetere nyobichi nesibo kenda antu bau betwa kuo no nto Gembe Central wamba ibwendelete muno angwenda kwera ikundi na atongeria ba ikundi bonthe bukoetu ambesa kianine itowetekia ote munene we yake anine yete to muambesa ke yete otwa esunguso boya no nto ni yete koroba ubarwanda boya na to lele konto kora komi kabisa konto ya koroba te kuone komi kuma kawere Gembe Central Peter Nicholas Chabari. Katho chimwanya muno kiwe Nicholas Chabari na kiwe mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu cheweru thamwanja tunekanya kunogo kanini endu ogeta kure itu chokirete na ndeto nkoloki. Africa Eco Locked on Weru TV. Weru TV is now shining beyond borders across Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Malawi and Zimbabwe on Azam TV channel 342. Africa Eco Locked on Weru TV. Karibu Golden Pillar Circle. Together we prosper.
o kiroto nigitagia kugwatiro na kuigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe ire batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco tuigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatire ni ruri rwa gikundi kienu kana group loan na mainde kumija muthithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jo mwaki na mari ni ja mwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 no kubanga kugura ngari asset financing yetu ni rungamaira 75% ya maguri jangari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka development loan ukona mwanka mainda jana ja muthithu jwaku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo TSC iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutena garantas kenda kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunda rure yakwi nagwe kana uturingire thimu kurukira 0702 140 140 kana uriongera mutandao jetu neju www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugia undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya undagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugiewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari utekushetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokane bwa January 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njero Nakuru nonto bwanteto nkuru kituringire thimu namba 0719223223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Uko ready ku entertain? GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes. That's good to know. Kienda gutonkuringe nicio tereje kugota igua January ni kinyete mwisho na turenda kumirikia na style tumbura presha chonde weekend yeje tariki 33 na nera kirabune kya the pin kirachene turina anku etoka manuntu tumwari kirencha muro chetu ina chetu rembo rukomata vareta shibogwe shibono ya reja to ina chetu twasemane tiamwe twinde ija ukundwe ndosi ya rumbo wiki Februari yonthe ukaringirwa mbusta na umbere njuma mosiji form ni twine chetu are the pin hideout uretenine kama nuntu tumwari na the band mumiro ugiri atiri mureko therana nani ndekuira weekend ije form ni the pin twine chetu kimero moreo Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium
mutindi nyengiana kamusere Inyaju twena jua mbishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Moguri wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushemujo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Egwa muciari uri na kumakani kwithirwa mwana waku atagwatire grade ya university kana ire aringiriria ukamaka kaire nonto PMTI ire atako mutetheria gukinyanira iroto biawe aje cukuru yetu ni turitanaga utiabwa hospitality gutetheria mwana waku kuona ngugi ata Kenya na Kinyanthi goro ciaome turiongere na arwa wigwatire utiabwa gukurugurira mirango ya kende goro na nkuruki kuigwatira mushara joa dola turiongere obishine yetu ire iri town ya Nkobo are kware Heritage Hotel kumenya manto nkurukiringa ndimo gukurukira 0706 590 366. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Gako watu wageni orengi na kadho chia mwanya no ntuba kwithira wetete ya mbere na kurumira ndeto chietu chia weru tha mwanja nende atuchokere na riboti ya mwanya igechunche kia mbere kiratubanganiretwe mwandiki wetu wa ndeto Marion Karugi mauko yamira akimureka mauko yara yoneka kwithira ya kioga kimira kia mira ibo kienda gikethira gikinyanto aragetete. Baba ingi bona mira yo irira yitite thokone indi batamenya ithero yo yatia kende kinya thoko kuraya kinya nthiguru cia ome itithuki kana inyara mira ithero yo ina mauku yaraya bwanene na Mario na kayari mawa na ni biashara oya ingi kenda nkumenyethia muthikiria na mutegeri wa Weru TV na Weru FM ningwete rwendo mwankanture ne yikene antwamuo miundenera maukuya yandi na kuliunga miundene ye yukenga kenga maukuya na kuatanira na arimi baraba otunia rwendo otumiribo mauku miraene maukuya to wale to yende kana mno ke oivo mira kintu kembere mauku ikure ya kollo khoya kantu yakti ikari fringe ke bwario okay akollo ho mira aro nya vega na kintu kingi ki fresh iri dinaru ida azini terseru ina iri ongwa so ro kaba kantu kono kaba ko komba kuria kimwe kate anyara so yukuro ke kwa ile na njira imbe ya hoteli ya kintu yakwiti kanyara njira impudhu ibyo nto iprefer muno ke antu mira totote mama ukumyundene twaitayo biasarene na tukorwa nontu yo yao wa mira na bito mama ukuyao wa mira maukuri thera ri kintu ukwo yani kinyoka wakyo mira itemea kunyara no uri ntuku yele kana ithatu kana inya kiumia rio wete mira na rite nyara na kurete sana itowa mauru yara ya irio na tutiowa yo itare nene nontu ukiowa mauru ika nyuma itare kai kitemea kuthirio ntuku yele kana ithatu kitanyara
lakini itare atoa mauku ile ringanya kiumia no tuyuku kintu kina roe na ike kuthithina mauku ya getha ya miprisabete na wita nye kinya Mombasa ikinya fresh ikinya Somalia ikinya fresh nyera ita South Sudan ikinya fresh ile ita mwaka Kisimayo ikinya fresh so yani mandia to atale wende ba yoyo betu na baba betu para badutire imeraki ketu kemira ora cholo yawa nedio ita como doni kuraya no go mira kinende kimeru ketu wa mira na mauku na nikenda itikea kumira jirene kinyeza ni warikari kinyega nderia ni warikari itemia kuma mauku yatema wa mathaya rukiri kenda ya kinya thoko mathaya oro yonto ni betete otema imbeto otema kuraya na ndogo otema rukiri kenda kinya yo thoko ne mbaitha kumine ne mwiro twambira iria ngwe na ithwania riria kurima mauku ya mirari riumire na ndia uyire ya tanto vendro muidoni ina mwarimu tanto vara venende va meano vari me mauku risabu yo muidoni mauku ya murimi arikia kurirwa mundene ni atema waya kabangwa kathumba na mubiashara ayakinya thoko kwenderia biashara bamira na acionera muate jwawe jwa ntuku abango de ku tugawa ke yamu ndi u wanyanire wa muri adalende u tu bepte tu kalba biashara ma sume bien Mesumigelo aikua kundia ratalaisa mesumigelo ngetaita aura menya mauku yari ko mithemba mwanya mwanya na mauri yayo no mwanya rugo nduto wa miraire kiwango ya chini mali tamantu ta na quality na quantity so kwena uku yontre na kona rene yo rekao wa mira ingeni ayo to alele na mbechi tofauti kiwango kiontre no ni dringi kana ureri mundene kenda mu biashara wa kurira eta komba kona kantu na eta kwende thokone kwi muku yare ya piuro na mutato kirea na ya to mwiru ya tirea na inya na yoyo ya tetambukanga haraka okay kwa idea no aili uko kona ri umisana alafu to atrimarengi ili uthi sana olingiri uthiri ya tambuka kwa hivyo wale dare dikiuma na inya buri dare ina mbesa na alafu tu tuna ya tu taanda pare ndabari ni ukurere yanene area ikurunda bare iyo yembesa kulukia ya manunu nontu yara totala kintani alafu ya manunu ikibango yara no bange ntani tandatu kolunya dhate rahu ina mbesa then ya manunu kidhumba kio monkala kikanira muntu kwa hivyo tikatala kaila cia kona mukuya kwa na kiwato tuwa kure muthiayo wa isunsi kia mbere tukawatania ringi kirisunsi kia biele nkumenyethia burota amenya ukoni mauku yari mawatea na ni bibiendekana kenda ya thongoma na yona mbecha nini mwandiki na mukuthuranirwo no ruro mwanya Marion Karugi wa Naftali Kathochi mwanya muno kiwe Marion Karugi na kiwe mutegeri kuona kanya gakwatana badu kindeto chietu cheweru tha mwanja ntukieru aringa kuendera kaita kia onbeto awini wa King'ero.